Bihar pukiba sahi nauribi nupi masa ahum urkul pulis na kanbangam kre. Masagi mayum de gitabak pigani haiduna Bihar pukibi sahi nauribi nupi masa ahum urkul pulis na kanbangam kre. Makogi pona pamlamdam urkul da puraktun imung munungi miyoy sinakre hari. Urkul Police Station ki OC Inspector Marsak W na fongdorakibada CSC October kunga mathoida hairiba sahi nauribi nupi masa ahum asi mayum de school satkibadagi hanjilaktre haiduna complain ama laki. Makogi complain aduda October kuntraga matugi ayupung mapandaba matam sahi nauribi nupi masa ahum adu makoy masa masagi mayum digi school uniform setuna school tam masaki maduragi makoy mayumda hanjilaktre imong manung na singnaba mafam singda sattuna thiruba matam da su phangdre maram maduna makoy gi masa singadu bu thibana Urkul Police Station wakalaki Urkul Police Station su case ma register tawduna khongul liba horakibane Urkul da lairambadigi Bihar da sakhiba Bihari singda su pau pi dunu khanki Urkul Police ki pau sna makhatana hai hairiba nupi masa ahum asi October kuntra mathoida school satpegi mahuta Urkul dagi Imphal tamna bus tongduna sakhi loinana November anida Imphal dagi Bihar tamna bus ta amuk sakhi makhoi November marida Bihar gi Muzaffarpur yauki makhoi bu Bihari singaduna bus khampham thamlingai Urkul Police na rescue tawang kibani makhoi bu puramba Bihari singsu Muzaffarpur Police Station sinaramki hairiba sahi nauribi nupi masa ahum asi Urkul Police na tekta kaidana November mapanda Urkul da amuk rescue tawduna purakibani Police ki paus na makatan hai nupi masa ahum adu makhoi masagi ayabaga loinana masana yana thabak thinabagi namakta Bihar da satlubani haina fongdorakhi hairi JNK gi Kupwara district Indian Army na terrorist ani kaptuna hatkhre Jammu Kashmir gi Kupwara district ki manungsina leiba Keren sector ki line of control gi paringda India rom da uralana da sangsinana bohonarama terrorist ani Indian Army na kaptuna hatkhre Army ki officer lamana phongdokpagi de operation Pimple haina mingthonba counter infiltration sa thaduna akaknaba pau phangmari ki Pakistan lom thangba maikedi India lom da lansin gi thorakpa miyo ani mangjona silence tawbda nomai kapsilakpadi lanmi singaduna handuna kapada terrorist ani adu sikhibani hari mara asida Srinagar da base tawba senior corps ki warola mada Jammu and Kashmir satliba operation Pimple gi manung security force na terrorist ani hatkhre hari loidana makhata na thibi humbagi thabak sa thari hari Indian Army amasung Border Security Force ki apunba operation aduna drone amadi atopa surveillance ki khulaisis aduna singi mafam sing aduda yamna kupna monitor tawduna lakhibani haujuk phawbr operation Pimple sa thaba horakpadagi India rom sangsilaki torakpa khongthang khudima aremba tahanduna lakli amaromda security force na Kupwar gi Tangdar area da operation Hazitra launch tawduna narcotics ki polam sing pushindana bohonarakpa du thingbagi thabak pekat paukre intelligence ki pau phangbadigi Tangdar Jammu Kashmir police amasum BSF na singnaba narcotics kaya ma phagat pangamki Tar police station ki intelligence ki pau phangduna Hazitra khungang thihumbagi thabak sa thabada heroin oigani haina singnaba gram sane palom numba polam amasu yamna section na lolambadigi phangmangamki polam ado Seki Molha Ward number 9 da leiba Mohammed Safi Shep ki mayumdagi phangkhibani hari Assam cabinet na nupi lonba thingnaba bill pass tawkhre victim oiraba nupi singna compensation phanggadori Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma na ngasi state cabinet na state asida nupi lonba thingnaba bill ama ayaba phire masina convict taraba sing sai teret phawba thabak suduna jela leinabagi dandi phanglabi yai haina fongtokre adumoina mak taruk suba schedule leiba mafam singdadi masi komthokadori Guwahati da pangthokiba cabinet meeting ama loiraba matungda pangthokiba press conference amada Sharmana hai government na nupi lonbe ki victim oiraba nupi singi damak anauba phan ama sengbalagani masi makogi punchi da awaba mayokna danabani Assam ki cabinet na ngasi nupi lonba thingnabagi bill ama ayapa pikre bill asi Assam Prohibition of Polygamy Bill 2025 kawgani masi lakliba November kunga manga da assembly da puthoklagani haina makna haiki Sharmana hai kariguma polygamy gi case ta sinaba ma convict tarabadi makna sahi teret phawbagi jail thabak suduna leinabagi dandi phanglaba yai hairi Myanmar military na internet scam da sinaba building samag yankhairo mai thadokuna mankhri Myanmar military na internet scam mayuk nanabagi matangna lokhalakpa thaurangi saruk amoina Thailand gangang khoi thangnana leiba mafam amada leiba internet scam sing sianaba building samag yankairom mai thadokuna mankhre building sing mang takhan kiba du da gym spa amasum karaoke
ꯄꯥꯔꯂꯔꯁ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯆꯠꯊꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯉꯝꯈꯩꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯧꯅꯝ ꯇꯧꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯤꯡ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯥꯁꯤꯟꯅꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯌꯨꯖꯔꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯊꯥꯖꯍꯟꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ $1 ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ 10 ꯈꯣꯝꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯀꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯋꯦꯕꯁꯣꯞꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯊꯥꯖꯍꯟꯗꯨꯅ ꯄꯨꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯁꯥꯅ ꯌꯥꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯕꯣꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯦꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥꯗꯁꯨ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯁ꯭ꯀꯦꯝ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦ ꯄꯥꯛꯇ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯀꯦꯝꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯐꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1,500 ꯔꯣꯝꯗꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟꯗ ꯆꯦꯟꯁꯤꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯣꯐ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯅ ꯊꯝꯂꯛꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯁ꯭ꯀꯦꯝ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ 199 ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯊꯣꯜ 3 ꯋꯥꯡꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯊꯣꯜ 2ꯒꯤ ꯀꯥꯔꯥꯎꯀꯦ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ECIꯅ ꯂꯥꯜꯗꯣꯍꯣꯃꯥꯗ ꯍꯥꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ MCC ꯉꯥꯛꯅꯕ ꯆꯠꯂꯨ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯇꯨ ꯗꯝꯄꯥ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯜꯗꯣꯍꯣꯃꯥꯅ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯀꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ECIꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯖꯣꯔꯥꯝ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ZPMꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯀꯦꯝꯄꯦꯅꯔꯁꯤꯡꯗ ꯀꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯜꯗꯣꯍꯣꯃꯥꯅ ꯔꯤꯌꯥꯛꯇ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯀꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯁꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯃꯤꯖꯣ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐ꯭ꯔꯟꯠꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯑꯃ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯄꯦꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिजोरम की मिनिस्टर अकन वफम थमलदुन मिखल की कोड ऑफ कंडक्ट थुगाइदन बखनखी कमीशन असिना जोरम पीपल्स मूवमेंट की स्टार कैंपेनर सिंगसु मिखल की कैंपेन मियाम द वाक ngang mikhal ki code of conduct amasum sana kanglon sing ningthina ngaknaba khangki election commission of india ki finding matung ina october kunda rikata pangthokiba mikhal ki campaign aduna laldo homana anauba water supply project paikhanaba amasum atai soko thoraga mari lenaba wafam kya paikhat kani hana lakthoki mana lakthokiba duda telang torel gi ising singkhatlaga aizol gi mafam taraga mari ising pina bu wafam su yawkhian su paw sida makhatana su phongdokli भिडियो अमसु थादोरदुना ngarang thukiba thagdo amani hairaduna haiba thagdo asi सिक्किम बेलेस मोरेदा सिक्योरिटी फोर्स का कुकी सिंग अकन मोंग मुक्ना खिबगी वीडियो फुटेज अमसु लोइना सोशल मीडिया सिंग थादोरकली सब साबा मयाम पुन मखाता नंगाई मिना साइनस चैनल सिगी मेकेरिगी मयांग फम मखाता थमजरी।